kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga malantay man ang gagayem. Sapay ko maapo, ta mayat talta. Di sasaadang ti tumunggal baysa. Danunan man na po, ti programa tayo Sunday Serenade. Ita nga malam, apo iti Domingo la. Sapay ko pa, ta dagitay intri at ti problema ay ti salunat dakat malinglingay tayo tata, ha? Hindi tayo ito ba nanintay panagkakodwa? Hindi tayo programa tayo. Ket, of course, na, petsa apo ti 18. Malalapsan tayo na tayo sentro ti bulang January. Ket matipunan manan ti taon na. Iti daytoy nga petsa. Dato apo dagiti sonsorata tayo Ilocano. Nga iso apo ti pakaray awam direk na ti tumunggal mesa indre adabasit karadakan na. Daytoy boses tayo ta. Tamutay-mutan niya po dati kinalambis na ta. Dan sa pa natin medyo mas malala iti panagsarita na. Yun, dahito man ti sunata po karagitay agkasangay ti dahito nga aldaw. Padakan nga siraragsan ako mablaw mangipadulakyan tanagtengan tiyal daw apanagayanan panagtao anapnuan gasa balangat anaurnos dagiti sabsabong nga umay ni kenta isa di taulong kastamet nga iyawat ni kenta tuy na indayawan unay apalma tapnong isong timang pakita tiragragsak ni aming nasang napada
ingpet mo nagpaiduma nga apalan dagiti kasken ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. Happy birthday to you. May you live long, my dear. Happy birthday, may you live long. Happy birthday to you. Dagitay pa'y kumusta mga tapo, dagitay addaan data, iti natalina ay panakatin na ba, iti pasensya po, natalina ay kung natayo tatagito ka ta nasanay dan, iti panakakontrol ibagbagida, ta of course isoda ka ta dati, nga ayuyang, iti kinaasing no maminsan kinaasing amoyo ti pagsasaw nga naasing naasing datay entry at dati karkarit na awan ti amak na nalakapo nga datay ano manok sumarigising ka kumarit niya naasing ko na tayo anya pa iti adar nga term na rin naasing nga gayem well at dati agpakablaw tatay niya ni Herminia kablawan na kano ni kayong na ngagkasangay tata ni Mr. Brioso iti barangay Bagani Campo Candon City, Ilocosuro ta so kano ti turungan ta iti dito agundaway kan dagitay po ta po niya at dati agserserbe iti barangay nga datnan met iti kasangay da ket la nuawisin nyo dagatay kasitюan nyo uno buong barangay may sa apo nga dakel nga data nga banag iti datay panagsagana da ala ket tuloy-tuloy na tapo dati ko nakon nga naanya ti kasangay iso apo ti isagana da maiyataday kano laeng na maiyataday kano dayjay panagkasangay da daytoy nga sonata. Naulpit adawe sambay mo kanya isuti sinurot mo san keti atay siya naunday a panawen
hanyo palalawan no entre adda iti nabuslon. Awan tumbigaten ungunayo ay itawo yung matan. Adda do pa sunata po aliw-liwayo kalpasan dagitoy apakamo. Balbalay, tete kuma ako, ti asawa tayo. Di original nga asawa tayo ako ah. Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Okay, na tuloy-tuloy tintay po panag tadanggay. Dati programa po kati sagsagot ko na kayo. Di GNR Motorcycle Parts and Accessories. Dagiti entry kasuki na po imakardan dati pwesto. Masarakan tatan iti agturong sadyay barangay Kalimugtong Galimoyo del Cosor. Apay lang nga po ti may sa gasoline station. At ito yung pwesto kaya mangistimar kadagatay luglugan nyo anyaman apo ti problema ng motorsiklo mabalinda nga po pa ay nakalukat ba ni Lunes saging gana iti Biyernes wenno ti Sabado pa ay ni Nicky Valdez Bar iti mangipaay datay mang taripato accommodate kada kayo iti ipaay na ti serbisyo. At dati sa ko dito apo niya ko na mabalim gayam tagkid daw bossing bossing up iti sunatam dila mabalin dati mam bading ni hapya toy numote biyang ni Norma ni hapya babae ka kayat mo ti mangkablaaw isagutam ti may asuma mangkablaaw no mangkid daw ti sunata bading ko nampay apaya daga di ti paspasumok mo dita nga entry na kinni ti pagnana nga padang lalaki aya po lang alagat nay nakita ba sa katakita at dapat nairanamit dahita nga sunata ha no anyaman ti kinatao
no kasano di treatment mo no tratom kang kuana talagat kanjaw mula ang siguro wan dayta okay ipaay tay mga sigod dahil ikit daw na nga bading kuna na Halina kayo, rampana! Taray nga taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may sa abading agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Nakaluganak itipas, sagad nakadalo, tisak akas na beklan, napungay dagitoy matakak paare, makiti malagsak. May sa abugiti nagkidnap, mag-contact lens nga rampaak, mapanmanen nga en at sinubong nga agpakpat na. Taray at taray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may sa abading tiagik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Sep-sep ang ninong partitur, tulang, akis ti lalas ama lapang. Uraywas akis iti ganda basta mairins ken madasma. Lapang-lapang ti hilig ko dadakila kada macho. Taray at taray lakay apilay, magmag na agkat katay, may sa abading ti agik-ikis, nagpandiling tigis-pigis. May saak nga bagi, nalaing asumik bab, dinis sukul to'y bibig ko, nalaing ngagtabako. Left and right ay to'y imak no, kulak iti lalas, kiberkulak ta basta gwapo, nagyumas ti agkobo. Taray at taray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may sa abading di agik-ikis, nagpandiling tigis-tigis. Ram-ram pa, agmal, malem, ram-ram pa, agpat-pat na. Sep-septer, akan kanayon, was malalas, makapasuron. Matua, juding-ding piling beauty, kuning-kuning, pulmet ti maget, justa umbagen na ti lalos. Taray at taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may sabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Taray at taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may sabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Taray at taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may sabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Oh mga bakla, labang kayo. Tsaka mo, nung may turit ka pa'y biyak ko, kasinugat mo, pinaunig, puso kin na kem ko.
daway nga rason sa po ato iti anggulo no apay iti masansan apo nga dato iti rason kano ati makagapo rason ka makagapo parehas sa radya ati term na ket kada kitay entry di malan na po ken nakaragpat ti kakasta nakapadas ko na tayo na amoyon dagitay kamali bindot napan no apay nga nga limang to nagrosing iti saan apo nga panagkinawatan anya dagitay solusyon nga mo itata kan anya dagitay solusyon nga nakaresolbar nagana natin namimpinsan nga naikat namimpinsan apo nga naikat deta alagat no bilang si kamang deta danya sabi ko mata sa antom ngagsubli no anya dagiti karim kingkwana kastabat kanya na aga pin nabus oy tirik na titubong gala maysa kastala nga po ti sad na deta. Manamu no kasan asaweten ka iti napudno asika tay inag ipang pangruna tay to'y pusok agduyos unay ken ka sawemet kumaasisyak lae ikarin adinak tulipate tasika di ka pulos nga ikalang tsak tumangtin pagletaanan Riknaen marati pamateg ko para ken kalaeng ayat ko dinto pulos mamengga karit nga ayat apaguligan ka kumaasisyak laeng ikarin adinak tulipate tasika ikapulos nga ikalang tsak tumangte pagledaanan Riknaen barati pamateg ko para ken kalaeng ayat ko dinto pulos mamengga karit nga ayat
Yan, dahil apo niya. Kita tayo ba dati daduma, may panggapit damo na kano. Damo na kano, amakarek na itayat. Uy, manutawang maon. Manutawang maon la. Datan to ba ti isuli tayo, madam na ba ti parang subli, ti programa tayo, Sunday Serenade. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Okay, yan tuloy-tuloy ti programa tayo Sunday Serenade. Dati ko nagtatay, nakakuha pa si tayo background tayo. At dati ako call-calling, madamdama, mala nga into na rin tayo. No siyak to ti agayat, wala na niya. Kastabat lang nga po dati ko nata nga no siyak to ti agtrabaho para kanyam to. No siyak to ti agayat, anya di turungan na. Ipapati na nga ta, wano adda iti pagtulad na, kagayam gangagapsat. Kasta na ta, okay niya. Dagday dabo na tagaya tapo, suna tayo, dato, ikada kayo. No siya to ti agaya, siya to ti agpili, tayo na dun, nasimpet na babae. No amuna asali met-metan idayaw pialalaki usabo apinili
sumangbay kami di mo kadlaisan daytoy kinapobre amang itatong ken katoy bagi paadi pen ken agsarabi. Nasuti anena sampagita anak pusaksa sikaawan sa bali tiin karik aliw liwa dito'y lubong ingganat tumpal tuy biyak ay ayatan ka ngan sika kanyak saan dardarep depen ka ngan di nagsamet kap neka Ngemurai lukas tak di kantu pagin sasanan at papan biagku di akan ibusanan. Sika kanyak saan terdarep depen ka ngendi
pinagsamet kap nektar ngan uray no kasta di kanto paginsasanan agpapanbiyag ko di agkanibusanan agpapanbiyag ko di agkanibusanan. Okay, dati may isa dito yung kablawak man ni Banji Pascua dita Alangigan na primero kuna mo di pagayan tayo. May isa pa when idol dumdum gaga kita dito kung daway kunamat ni Brenda Gaboy iti Alangigan na segundo mo ito. Alakat, thank you. Iti ingka panang tartarabay dati programa tayo asan de sir na ito apay saan ka di nga pimasya di ka di mailiw kada iti sabsabali lugar doon joke lang. Kita antay man natin sunata da ito niya ta barbareng no iso ti may sapay nga pagkakurso na daan tarik na yo tungpal biag uy may adaya bilig ka na yan, biyag ken bilig tata, tungpal biyag mo datoy. Kita antay ba, amirisan naman ti lyrics na. Di na iranta naging nasdeg rik na taadwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rik na Jak inibak agpadpadata sikalat adad to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak kulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta
panagkalaysa, isang tisang wenta. Ading ay ayaten ka, Manong kastak mekken ka, tungpal biya, paten patekta. Jak tu pulos mauma, namnamait dayta, panagkalaysa, isang tisang wenta. Jak tu pulos mauma, namnamait dayta, panagkalaysa, isang tisang wenta. Punungay ayaten ka, namnamait dayta. agpinatekta. Okay, dapat basang i-shout out dito yung apo niya. Great ko man ni Idol, great ko man Idol, nilakay ko Armando Gaboy, nga madama dumdum nga mekeng ka, nga ore na lang nga buyaem to'y radyo, mupunay na ya. Kastamot kam kinitatang Alfredo Alasaas, dita sukok, palikod narbakan, ay lukusor kan aminen, kakabagyak nga Alasaas family, dita malingab, bantaya. Thank you very much, Idol. God bless you, Idol. Kidawag man tay kanta nga ulaman niya. Ulaman ni ayat napudno para kadagiti isuamin adumdungag programam awam tilabas na, Idol. O imatandam to dadap kalpa sa mampay dagitoy palagib. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
Tuloy-tuloy apo, kapatay hantay ka liwayaan niya, hantay nga tantanan da jaya daw ni Brenda. Ta ka isagot na kingaro doon. Ta dumdumgag tata nga permi pada na lagi pangirok yan na. Well niya, kaya may sapa dito shout out kung na ito kablawak man dagiti aming nga dumdumgag ka nagbuibuya. Oh ya, dita barangay Kabaruan Baknutan La Union. Toy kabkablaw ni Normal Lane Pilien Almoite. Tayo man na sunata ka no, dadya, kid daw, apa ya? Kailiw na palang di kid daw, ni pagayam tayo. Well na, unaan tayo pa, dato'y kid daw tatay. Napudno, nga ayat ka no, okay? Naatap ni de nung sikat na
ka rin iagbayag din ang biyag ko saan nagkasidin abukod ko tiyagdan ko ang mong taytay sigab ako tinagriro talinipat mo ni ayata gapukan ko na anang tednagsat adyat matutupan takid daw mo unanay ka din ang baso ko adyag alapin at gan takid daw mo amo ano sa'yo adi ka makadanan ngam ako'y ngata ang suken ni panubo pag sinain natin tayo kenti tayo sigab ako tinagriro talinipat mo ni ayata gapuken ko na anang tednagsat adyat matutupan takid daw mo sigab ako tinagriro talinipat mo ni ayata gapuken ko na anang tednagsat adyat matutupan takid daw mo sigab ako tinagriro di nagsinaan lagi di naglabas kalman alubong pa napnuan ragsak kung nagmudi agpatingga ngem nakon gayang panagin kukuna tagita ikikita lunagin na tuirig na amang FF nagpaydo maaseg ka patyan at adi ka pulos linipan di ka linaksid dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywa
Okay, karon no, talagang kasjay no maminsan gayem adati imas na nga sa ambo nga malipatan nga kure kayo adan tumot lang ti pagpulwan na dadji kami na no lyrics na kayo dadji lyrics na gagayem gagapsa kayo ahan nang nga malipatan uray anya ti pagteng nga takin pasamak. Sika kadi may saka kadi kasta nga dadji napeklan apo nga na pasensya alaket kadwa na ka ni Apo Diyos niya depende dahil aramidin na kanyam depende dahil aramidin na kanyam iti pa nagsubli iti programa tayo kantanta ito man sa bali ng asuli na kalpasan dagitoy palagay pa. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will Okay, karo tuloy-tuloy ti programa tayo nga Sunday Serenade. Dati programa kay sagsagot ko na kayo ti GNR Motorcycle Parts and Accessories. Masara ka na po dito corner. Ayan ti pagkasulitan ti agturong ti barangay Kalimugtong Galimuyo del Cosor. Ada gamin nag-text kanya kaya salsalod-sudo na matikaw ka no sanda nga mabirokan data lugar. Oo, naglaka birokan. Nagyalaan no kaya mo tag gasolina ta jayon. Basta agturong iti Kalimugtong barangay Kalimugtong. Yan. Amuyo ka kayo niya.
bilibak man dagitay napasensya nga talaga nangrunan sa dagitay babae ta ditan nga maawatan da kinanayon ni Mr. da kana kaanon to nga ta nga saan ko nga malangab nga negative isu na iti likor nairwaman kanon ni Mrs. Gagapo iti kinawido kan kinapasensya na. Nabukal lata. Awan ti problema ngam. Ti kunanak awan to ti pagpabasolan na. No adda ti marikna na nga sakit. Saan ako nga nagkurang. Bueno, tayo tati napintas saan ako nga nagkurang. Apay ngamin maminsan na dati man Pera de los Buenos awan ti manlalakos na kuma. Rasla reminder lang nga po. Iti maysa nga adaan iti naalikutag nga karirik na kontra kini Mrs. na. Nupang pananutam, di panagibtor apo ti maysa nga Mrs. sa talaga niya. Pulos natay sa rajay panang asim gengwanay. Kanayon latang nga isu na ti mga awak kanyam. Apay kuma, no ikantay mo iti daytay naragsak. Iso na, tamo at least maliwliwa mo ito. Itilikodan, akanayon ti dagamsem, pas pagustuhan nakalaang agsipod ta, han nakayat kumamot, nga manggag, dagiti anak yo, iti panagringoryo. Natural natin sinungbat sang paminsan ngam, madamdama awan tumanan ya at darating may sa sunata niya nga kursunadak laon ay matparakanya niya dati programa tayo nga Sunday serenade no amirisen tayo dati nga dengdengan tayo nga sunata laglagi pem awan ti nagkurangak kanyam dahil tamaan ti isagot ti programa tayo kada kayo ito dito yung agundaway. Kasladyak maaklong panagapukaw ko kakaisun na nga ayat ko Jagman ninamnam
isog pagkunaan nga di kanay ayaten daytoy metil laglagipem di kakuman sinumpliana jak kuman nagpagpakita emjak kayat ngayon ka masaktan. Adut nagkurangak tauray laeng surat di kan masubalita hindi na kayat nga sawen nawan kan dito'y nakem kurangak lat panawen isog pagkunaan nga di kanay ayaten daytoy metil laglagipem di kakuman sinumpliana jak kuman nagpagpakita emjak kayat ngayon ka masaktan. Jak kuman nagpagpakita emjak kayat ngayon ka masaktan. Okay, dapat ibay sa punting shout out ito. Ta nariga ba nga baybayagan niya. Ta dahil pa nakaupay. Ken dapat ipa shout out pa idol king kam tas tabatan ta kayo amin agagayim ko dito DCTP Radio Terpas. Likewise to you idol ni ka baruga oyo to friend Daniel Talam, to idol Gerardo Gabaon, idol John Ignacio, idol Ronald Ayunon, ken idol Rodi Condelio kan ni Oletag Ingo, ken aminin na kabarangayak ditoy Alangigan Segundo, Candon City, especially to our barangay captain Pipito Gagarin ken ni Gayem Kapitana Francisca ken Lakayna, friend Prudencio Hakuba, dita barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos Sur, agyaman na idol nay sabali pa ibanan. Ka-shout out ko pa also to friend Mylen Tovera, dita tablak kandon, mayat dumdumgag programa idol, ang makabang ara, puso, ken ririk na aglar no kastoy nga oras iti balam panagin ina na. Thank you adol. Yun talagang puno data ko na ni so ti solusyon iti parekor na why not nga di ka nga dumgagas yay adado pa po sunata kalpasan mampay dagitoy palagay pa. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No
dagitoy kitapnosaan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita mo kasanuti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakadagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagitoy iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutoy biyang ta danunin dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Nang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it like that! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Okay karoda, subsublite programa tayo. At dati may isang ilan at temang kaspasat ti topic tayo niya. Ipalaon tayo, ti dati programa tayo. Mano ti nasursurok may sa iti arapaap na. Opo mayat dayay. Adu, apo niya dagatay nasursurok ngem urapay duwa nga arapaap na. Basta lakit di kasaparam apo ke may wardas mo under your good management maaramin mo da kita anya dagatoy kumaklase ti arapaap muna kayat nakano ti mga asawa iti responsable nga babae wenno lalaki rumbeng mo datay anya nga rod ti pidutem anya nga rod sinno nga rod ti pilyem dahil responsable at talaga dahil tati umunang arapaap kalpasan iti panakiasawa what will be the next of your dreams, one of your dreams may sa dahito mano ti anakin nyo una kasjay no arapaap mo dahito yung adda pa ito surok na muna responsable ti masawam ay kadwa madaang tayo ti anak anya pay kalpasan ti panakadayot anak agad ito mabalin o no kasan mo kasimple ti kahit mo nga panagbiag regardless apo dagiti nabanggit kahit no anyan to dagiti dumteng nga karit iti biag sangon nyo masapol amayataday dajay adda nga planom no responsable agparehas kayo oy di very good di ba very good data nga linaom ti maysa nga pamilya numanon to ti iti yedda nga uno yetnag ni Lord ngagbaling nga anak yo isutulat ta anya dagito kasaparam to nga ta agbitaram of course anak mo ngam dati ko nata yon nga adda dagiti nasukir masapol nga akseptaran amin dagito lalaki man no babae dagwapo ba no pada ka pangit basta responsable taramidim gangwana the best data nga ipabigbig mo iti kagimungan duang nga arapap daytoy nairangta sunata. Adda
Bisan nga aldaw inakinupan ti Facebook ko, yakman ninang nama ang makita tanagan mo. Limtuad ditirik na di na ipenpen nga ayat, kaslanay gagara in friend kaket inaccept na. Isuday tan tinang rugyan, yak may ladawan aragsa, kasla di mapesat di iniliwin ta panagtsatsa. Yaklain pagarup kay tarik nam inka iyagkas, ngay di pay laing kets yak tay inka inay ayan. Kaput Facebook akon kunada ket nagsarak ti dalan ka, nang riing di nabayag na iduli narik na tarong bengka di apatuluyen, uray ken kadag ikuten jak maisuro tirik na ubyak to ebiyag. Agmal malema trabaho, jak marik na tibannog ko, tay ti panaginanak dito'y Facebook ka ama katyak. Umanay aliw-liwa di may latawan aragsak, agyaman at Facebook tiin patik ko na sa pula. Lupay kawen tinaglabas, dito'y lagip ko dinapunas. Asikalaeng aya, akinop ko pikupa. Facebook tigapuna, itangket na sarakan ka. Napalaos tiragsak ko, agrag-grag uday ko'y puso. Kaput Facebook akon kunada, ket nagsara ti dalan ta, nang riing di nabayag na iduli narik na tarong bengka di apatuluyen, uray ken kadag ikuten jak maisuro tirik na ubyak to ebiyag. Kaput Facebook akon kunada, ket nagsara ti dalan ta, nang riing di nabayag na iduli narik na tarong bengka di apatuluyen, uray ken kadag ikuten jak maisuro tirik na ubyak to ebiyag. Rumbeng ka di apatuluyen, uray ken kadag ikuten jak maisuro tirik na ubyak to ebiyag. Dawanin habol dito nga siya tawat ko na God PM, happy blessed Sunday, Sir Nika. Sorry, I'm late. Kidawag man tuy kanta nga sika ti amin ko, Ken bukol ka. Isal ko, padag a senior citizen, dito'y Barangay Sawat, Santa Cruz, Luxor. Thank you. Lakat mo tayo mga super listeners ka. Ken tadyo na kaisagan, nakailatangan, nakaisalpakan, na dyan may sangam, na dyan may sa biro ko to pa, pagayam niya. Tida ito yung gundaway, ito yung taikid daw, di pagayam tayo sika, di amin ko. Di amin ko, kandiw liwato'y puso, ragsak tingsang bay mo, adinto ang
agraman to'y kararwak, sikati amin ko. Yan liw-liwat to'y puso, ragsak tinsambay mo, ading tuag mo to. Ingganat tong palbiag, daytoy ngayan-ayan, intang arudi papas, diruni ayan. Nuy ka lang na, jaktun kaya. When lugam dem tiagayat, may karikong to'y riknak, agraman to'y kararwak, sikati amin ko. Liw-liwat to'y puso, ragsak tinsambay mo, ading tuag mo to. Ingganat tong palbiag, daytoy ngayan-ayan, intang arudi
Okay, pala ko na naranagang kayo siguro, kada kita sunsunata mo niya, ngam sakbay nga pipin na kada tayo. Kumusta ba mat, dagitay kaparehas ko maminsan, dagitay panagrarana iti aramidan. Kaslan nagkukinmuros kung baga, kasano tintay aramidan niya. At may isa nga sinuli na, no di ka matapakan, kasla so tiga po na nga, pakabasolom kengkwana, at daday ti kakastapo nga momento. No kasano ti remedyo na, no minsan, no kuma, letay swerte, iti agraranamo niya. I mean, datay umahawak ka niya, yung samal, dagitay tartrabaho ti agrarana. Alagat naman pa kasta, no ti kinaanos lata ti bakbaklayen, ti padak nga kasta ti saad na, alagat napintas. Okay, good luck kada kay latamin na po. Kadagyamyaman ti programa to iti anos yung ng tarabay. Dato yung Sunday Serene, di sagsagot kada kayo ti GNR Motorcycle Parts and Accessories. Apasarakan na po dito yung nagsulyam. Crossing to Sitio Tolentino kan nagturong sa jay Barangay Kalimugtong dati nga pwesto nga GNR Motorcycle Parts and Accessories. Papan kayo po Lunes saging nga na Biyernes na tawono pasaray Sabado. Lakat kadwa pumakada manipo iti technical control di DCTP Radio Telepas data ni Happy Rowell Laranang katitimip biyang ti DCTP Digital TV ti YouTube ni partner Juanito Vicencio. Toy na mo tibiyang akong nagyabrak apo ti alusyo ng Tarabaya, Nick Baruga. Babay na po. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us
to make use of this facility for purposes as well. So thank you very much for your presence and good morning to everyone. Isugamit nato yung programa na in-request ni President Marcos na po aming kapamilya na matawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongreso ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na ilugi dati na program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako ay sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito yung ako at dito yung sa bali na mabalin makaawat ng financial assistance. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march